Evo nas kod manastira Poganovo. Ovo je neko izletište do manastira. Stvarno divno izgleda. Mnogo je lepša priroda nego kada sam ja bio zimus. Mislim da bi ovdje više pristajao neki drveni most. Uklopio bi se u taj ambijent manastira. Tako da, eto jedan predlog da bi ovo izgledalo sve bolje, lepše sa jednim drvenim mostom. To je manastir Poganovo. Stvarno predivan. I prava je sreća što je očuvan, što nikada nije bio rušen, nikada nije bio paljen. Nažalost, opljačkan je bio u bugarskoj okupaciji. Rekli smo, sav ikonostas je ukraden i ikona Presvete Bogorodice odneta u Sofiju, te se i danas nalazi u tom muzeju. Stvarno predivno arhitektonsko delo. Pogledajte gdje je sam manastir izgrađen u kakvom prelepom ambijentu u prirodi. Stvarno vredi posjetiti. I jedna od retkih građevina crkava iz srednjeg veka koji nije bio rušen. Predivno stvarno. Nas na kraju našeg putovanja. Nadam se da ste uživali kao što sam uživao i ja. Još jedanput vas molim da zapratite ovaj kanal, lajkujete video i dijelite ovaj video sa vama dragim ljudima. Da bi mogli da snimamo još ovakvih videa.